ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи тилотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода ва Соро Холиқназарова. Салом. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода ҷаласаи навбатии иҷлосияи панҷуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор гардид. Дар иҷлосия як масъала оид ба пешниҳоди прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз ҳуқуқи дахлнопазирӣ маҳрум намудан ва ба ҳабс гирифтани вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Саидҷафар Усмонзода мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар назди вакилони маҷлиси намояндагони прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковники адлия Юсуф Раҳмон баромад намуд. Муҳтарам раис, муҳтарам вакилони гиромии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, эҳтиромона ба самъи шумо расонида мешавад ки дар пешбурди прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ нисбати вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонзода Саидҷафар Усмон ва дигарон бо моддаи 306 қисми 2 банди В кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки кирдори ҷиноятиро барои бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият муқаррар менамояд, мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. Тафтишот муайян намуд ки Усмонзода моҳи сентябри соли 2021 тариқи алоқаи мобилӣ бо муовини роҳбари ташкилоти экстремистӣ террористии Паймони Миллии Тоҷикистон Шарофиддин Гадоев ҳамсӯҳбат шуда оид ба ғасби ҳокимияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон маслиҳати пешакӣ намудааст. Гадоев ваъда додааст ки барои амалӣ намудани ин мақсад роҳбари ташкилотҳои террористии экстремистии Паймони Миллии Тоҷикистон ҳизби Наҳзати Ислом Кабири Муҳдин ба ӯ кӯмакҳои пулӣ расонида зиёда аз 3000 ҷанговарони ташкилоти экстремистии террористии Ансуруллоҳро аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд. Усмонзода ҷиҳати амалӣ намудани нақшаи ҷинояткоронаи худ дар дохили кишвар ва берун аз он тарафдорони худро аз табақаҳои гуногуни ҷомеа ҷалб карда гурӯҳҳоро ташкил намуда ҳар кадоми онҳоро барои иҷрои корҳои муайян вазифадор намудааст. тибқи нақшаи пешакӣ тарризӣ шуда онҳо мехостанд дар кӯтоҳтарин муҳлат дар чанд гӯшаю канорҳои мамлакат вазъи ҷамъияти сиёсиро ноором сохта бо роҳи ғасби биноҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои ҳарбӣ силоҳу аслиҳа тасарруф намуда ҳокимияти давлатиро дар мамлакат зӯран сарнагун намоянд. Усмонзода барои содир намудани ин ҷиноят аз намояндаи яке аз давлатҳои хориҷӣ барои ҷалби шахсони бонуфуз ва ташкил намудани гирдиҳамоиҳо $10 миллион хоҳиш намудааст. 12 июни соли 2024 нисбати Усмонзода ва дигарон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда ҳамчун гумонбар дастгир карда шуд. гуноҳи Усмонзода бо маводҳои парвандаи ҷиноятӣ аз ҷумла нишондоди худиқрорӣ, яъне бо гуноҳи худ пурра иқрор будан, сабти навор ва гуфтугӯҳо, нишондоди шоҳидон ва дигар далелҳои бебаҳс пурра тасдиқ худро ёфтааст. муҳтарам вакилон, Усмонзода вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон буда мақоми вакилияш то соли 2025 эътибор дорад. тибқи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқи узви маҷлиси миллӣ ва вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва татбиқ намудани чораи пешгирӣ дар намуди дар ҳабс нигоҳ доштан нисбати ӯ ҳамчун вакил розигии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст. аз ин рӯ эҳтиромона аз шумо хоҳиш карда мешавад ки оиди ин масъала розигӣ дода шавад. аз рӯи масъалаи мазкур ҳамчунин дар назди вакилони маҷлиси намояндагон раиси комиссияи одоби маҷлиси намояндагон Файзулло Барозода, раиси кумитаи маҷлиси намояндагон оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон Равшан Раҷабзода,
رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت رستم شاهمراد برآمد نموده مطابقت پیشنهاد پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان را اوید به محروم نمودن دخلناپذیری وکیل سید جعفر عثمانزاده و اساسهای پیشنهاد مذکور را قید نموده قبول قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را اوید به این مسئله جانبداری نمودند. در انتهای اجلاس رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده برآمد نموده ابراز نمود که وکیلان ارجمند چهارچوبه یا خود معیار دخلناپذیر بودن حقوق ما وکیلان طبق طلبات قانونگذاری کشور معین گردیده است. خاطر نشان می نمایم که فعالیت و رفتار و گفتار نه تنها وکیل هر یک شهروند در دایره قانونهای عمل کننده سنجیده می شود و نسبت به آن خلاصه برآوری کرده می شود. تحمل کردن کرداری که شأن و اعتبار وکیل را پست می‌زند بسیار سنگین و ننگاور است. وکیلان ارجمند آن باوری که انتخاب کنندگان نسبت ما وکیلان دارند به آن سزاوار بودن لازم است. این حالت ننگین ما وکیلان مجلس نمایندگان را هشدار می‌دهد که به قدر صلح و ثبات، آرامی جامعه و باوری انتخاب کنندگان خود رسیم و در کدام حالت نباشیم هیچگاه به پیشوای محبوب و معظم ملت وطن و ملت خود خیانت نکنیم. بلکه از هر وقت بیشتر و خوبتر متحد باشیم و با پیگیری سیاست خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرور دولت محترم امام علی رحمان بهر باز هم آباد و زیبا گردانیدن وطن اجدادیمان تمام کوشش و غیرتمان را سفربر نماییم. идомаи барнома дар доираи эълон гаштани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию назариявӣ дар мавзӯи нақши пешвои миллат дар густариши маърифати ҳуқуқии ҷомеа баргузор гардид. зикр гардид ки ҳуқуқ моҳияти умумии иҷтимоӣ дошта беистисно ба манфиати ҳамаи одамон хизмат мекунад. ҷиҳатҳои ташкил кардан, ба тартиб овардан, устувор намудан ва инкишоф ёфтани алоқаҳои иҷтимоиро таъмин менамояд. гузориш дар ин бора. در کاری کنفرانس نقش پیشوای ملت در گسترش معرفت حقوقی جامعه که با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، مهمانان از ساختارهای مختلف جمهوری، رهبران یک قطار وزارت و اداره‌ها و عالمان و دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان صورت گرفت، اعلان سال معرفت حقوقی در تاجیکستان اساسی پیشرفت برای همه بخش‌ها ارزیابی شد. رکتور دانشگاه امام علی نصرالدین زاده ضمن سخن مقدمه‌ای خویش افزود که بررسی موضوع مذکور بهر بلند برداشتن معرفت حقوقی استادان و کارمندان و دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان مساعدت کرده در عرفه تجلیل 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیا مهم میباشد. موصوف ذکر داشت که سال معرفت حقوقی در بلند برداشتن سطح فرهنگ حقوقی جامعه خیلی گسترده و افقدار میباشد. معرفت حقوقی کفالت استوار در تحکیم صاحب اختیاری دولتی است. معرفت حقوقی زمینه اساسی بنیادی و انکشاف دیگر معرفت‌های معرفت سیاسی، معرفت اخلاقی، معرفت اقتصادی و دیگر معرفت‌هایی که زمینه اساسی آنها از معرفت حقوق آغاز می‌گردد. چون که جامعه‌ای که با قانون با حقوق اساس می‌یابد آینده برای تکمیل برای انکشاف آن زمینه اساسی گذاشته می‌شود. اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی باعث آن می‌گردد که مدنیت حقوقی اهالی بلند گردیده کشور ما با راهبری و راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مرحله نوی انکشاف ترقیات دولت حقوق بنیاد شرفیاب گردد. ناطقان پیرامون عملی نمودن معیارهای کنستیتوسیا و مهمیت اعلان سال معرفت حقوقی ابراز اندیشه کرده ذکر داشتند که جمهوری تاجیکستان در شرایط امروزه مرحله نوی ترقیات و پیشرفت را پس سر کرده ایستاده است که با نظر داشت این مناسبت‌های نوی جمعیتی پیش از همه به تنظیم حقوقی و تربیت حقوقی شهروندان احتیاج دارد. از اینجاست که تربیت حقوقی شهروندان جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های مهم سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته اساس بنیادی جامعه شهروندی را تشکیل می‌دهد که آن از کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. باید یادآور شد که کنفرانس از بخش‌های اساس‌های نظریوی معرفت حقوقی و معرفت حقوقی همچون عامل رشد دولتداری ملی عبارت بوده در کار آن بیش از 20 معروضه مورد بررسی قرار گرفت.
در کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود اطلس خوجند دومی ماه‌های ینور اپریل امسال با مبلغ 340,000 سومانی محصولات استحصال کرده شده است. در این کارخانه 32 دستگاه خودکار متاع بافی نصب گردیده با استفاده از آن تولید اطلس و ادرس که امروز طلبات به این دو نوع متاع ملی مردم تاجیک هم در داخل و هم در بازار منطقه بیشتر گردیده است و سه براه مانده شده است. گزارش همکاران ما راجع به فعالیت این کارخانه آماده گردیده است. در ولایت سوخت توجه نسبت به رشد ساحه صنعت و فراهم آوردن شرایط مساعد برای تأسیس جایهای نوی کاری بیش از پیش می‌گردد. با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رشد ساحه صنعت در کشور مرحله به مرحله تامین گشته پیشرفت ساحه همچون واسطه نائل گشتن به هدفهای ملی معین کرده شده است. کارخانه اطلس خوجند یگانه کارگاهی که با استحصال اطلس و ادرس مشغول بوده در بازار داخل و حتی بیرون از آن نیز خریداران زیاد دارد. در 4 ماه سال روان از جانب کارخانه 13294 متر مربع به مبلغ 292,533 سومانی متاع اطلس و 6,500 متر مربع و مبلغ 48,115 سومانی متاع ادرس استحصال کرده شد. رهبر کارخانه به رهبری ولایت معلومات داد که در نتیجه دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سمت آزاد نمودن از یک قطار انداز و اندازبندی ارزش اطلس و ادرس در بازار یک اندازه کاهش یافته حجم استحصال این نمود متاع نظر به سال‌های قبلی به مراتب زیاد گردید. امروز کارخانه کوشش و غیرت میکند که برای زیاد کردن نمود اطلس ها و این هم به ما میسر شده ایستاده است. تنها در 4 ماه سال 24 زیاده از 15 نمودی اطلس کار کرده شد و در آینده حتما در دوام یکم نیم ساله 24 برای فروش برآورده می شود. امروز با کارخانه ما برای خریداری مهمانایی که از خارج می آیند به ولایت سوخت به شهر خوجند حتما به کارخانه اطلس خوجند آمده از نزدیک با طرز کاری دستی برآوردن اطلس و ادرس شناس می شوند. خرسندی این کار در چیست که بعد از رفتن این مهمانان خواه از امریکا باشند خواه از اروپا باشند یعنی این اطلس تاجیک، اطلس خوجند و ادرس خوجند به جهان همه طرفه پهن می شود. اطلس ابریشمی و ادرس در تمام جهان طلبات زیاد دارد. استحصال آن باشد از شخص مهارت و ملکه مخصوص و ذوق بدیعی داشته را طلب می کند. روند کارکرد و استحصال اطلس و ادرس شروع از اشیاء خام تا محصولات نهایی از 24 مرحله پر از مشقت عبارت بوده و گفت متخصصان قریب 20 مرحله آن به طور دستی انجام داده می شود. ضمن آماده گشتن متاع کس را به عالم رنگین تصویر و صنعت بدیعی وادار می سازند. عنعنه بافتن اطلس و ادرس با سبک و اسلوب خاص خود به فهرست فرهنگ غیر مادی یونسکو داخل کرده شد. سالهای اخیر طفیل برگزاری عید اطلس و آزمون اطلس تاجیک به فرهنگ ملی لباسپوشی ارج گذاشته شد. همزمان مسئولیت کارمندان را نیز جهت زیبا و شنم و زیاد نمودن نوع‌های معمول اطلس و ادرس بیشتر و خوبتر نمود. ضمن شناسایی قید شد که در نظر از آینده اشیاء خام اساسی اطلس و ادرس یعنی پله در خود کارخانه کارکرد کرده شود. جهت عملی گشتن هدف اساسی مسئول نقشه دارند همکاری را با دولت‌های همجوار به راه مانده با این وسیله دایره فعالیت را وسیع نمایند و در تشکیل جایهای نوی کاری سهم مناسب گذارند. امروز 14 ایون در اکثر دولت‌های سیاره روز جهانی دونرهای خون است. در شهر دوشنبه نیز وابسته به این سنه با تشبث مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون معرکه مهم خونسپاری برگزار شد. در این تدبیر تمام نمایندگان طبقه‌های اهالی فعالانه اشتراک نموده سهم خود را در سالمی جامعه گذاشتند. گزارش همکاران ما در این خصوص. این گروه جوانان در برابر سهمگذار بودن در آبادی و پیشرفت کشور همچنین در صحت عامه نیز نقش ارزشمند دارند. شهادت این همه اشتراک فعالانه آنها در روز بین المللی دونرهای خون می باشد. درست است که جوانان را نیروی سازنده و پیشبرنده جامعه می نامند. با درک همین معنی امروز جوانان سعادتمند دیار با عنوان برای سالمی جامعه حصه گذاریم به مرکز جمهوری علمی خون آمده
همچون دونور ثبتی نام شدند. امروز در جمهوری تاجیکستان در وطن محبوبمون روز عمومی جهانی دونوری خون رو جشن گرفته ایستادیم که در تمام دنیا عین حال جشن گرفته شده ایستاده است. امروز شاهد آن شدیم که جامعه ما بسیار فعال شده است وابسته به بهداشت سلامتی، حفظ سلامتی نسل جوان مخصوصا و خود در عموم جامعه. و امروز ما می‌بینیم که از شروع حتی نسل جوان نورس امروز حاضر شدند که بی‌طرف نیستند. کارمندان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هیئت کارمندان تشریف آوردند و وقتی که ما وارد می‌شدیم به بنا هم نفران خواهشمند بسیار شدگی که حتی در آمدن به نوبت ایستادیم. این باعث افتخار است چون ما سالها می‌خواستیم که در حقیقت جوانان بی‌طرف نباشند، برای جامعه سالم سهم خود را گذارند. 14 ایون همچون روز جهانی دونورهای خون هنوز از سال 2005 با قرار اسامبله بین المللی تندرستی به حکم عنعنه در آمده است و جمهوری تاجیکستان است همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی این روز را در سطح بلند تجلیل می‌نماید. در کشور ما مسئولیت برگزاری این تدبیر را مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون به عهده دارد. بخشیده به این سنه در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری چرابینی‌های گوناگون راه اندازی گردیده در آنها بیشتر مردم از جمله دونورهای اختیاری اشتراک فعالانه نمودند. عزمیدین قطب‌الدینوف معاون دیرکتور گنرالی مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون ابراز داشت که با بلند گردیدن حس وطن‌دوستی میان قشرهای جامعه و سهمگذاری در سالمی اهالی مملکت امروز نسبت به سالهای قبلی شماره دونورهای اختیاری به مراتب افزوده است که این عامل باعث قناعتمندی میباشد. حکومت مملکت در سیاست اجتماعی خود نوسازی‌های ساحه تندرستی را ادامه داده مبلغ‌گذاری ساحه را سال تا سال زیاد کرده ایستاده است. همچنین برای پس نمودن شدت بیماری‌های سرایتی، حفظ سلامتی مادر و کودک و آماده نمودن متخصصان یک قطار تدبیرهای مؤثر عملی گردیده ایستاده است. همزمان یکی از سمت‌های افزایش‌یابی ساحه تندرستی رشد دونوری میباشد که همه ساله 14 ایون همچون روز عمومی جهانی دونوری خون در تمام دنیا از آن جمله در کشور ما نیز جشن گرفته می شود. در این سنه مردم دست جمعانه علل خصوص جوانان برای بیماران نیازمندان خون می‌سپارند و با این یک اقدام نیک برای نجات میلیون ها بیماران مساعدت میکنند. در مرکز جمهوری علمی خون تمام شرایط ها برای خون سپرندگان مهیا گردیده عملیات با اشتراک و جلب کارمندان صاحب تجربه راه اندازی شد. یعقوب جان حکمتوف یکی از دونورهای خون است که در این مراسم با مقصد سهم گذاشتن در سالمی جامعه فعالانه اشتراک نمود. باری اول است که خونم رو میسپرم. بعد سپردن خون خیلی هم خود سبک حس کردم. در مرحله‌های آینده میخواهم که باز خونم رو هر دفعه سپرم. خون ما میتواند به یک نفر کمک رساند یا حیات یک نفر نجات بخشد. از شهروندان احترام خواهش می‌نمایم که سری وقت آماده خونشان را سپرند. مورد و ذکر خاص است که شخصانی از 18 تا 65 ساله که در نتیجه از معاینه طبی گذشتند گرفتار شوی او به بیماری‌هایی که ضد نشانداد دونوری میباشند آشکار نشده است دونور شده میتوانند. همچنین به صفت دونور شخصانی دانسته میشوند که حداقل هر سال یک یا دو مرتبه خون و یا جزوهای آن را سپارند. در کشور ما شماره دونورهای اختیاری سال تا سال رو به افزایش دارد که این عامل از منفیت خالی نیست. دونوری خون بودن یا خون سپاریدن در اکثر کشورها به حکم عنعنه درآمده است. سالهای اخیر در تاجیکستان هم روند افزایش یابی خون سپارندگان مشاهده می شود. امروز در مملکت بیش از 100 نفر عنوان دونوری فخری جمهوری تاجیکستان را صاحب می باشند. در شهر کولوب نیز کارمندان کسب و کار گوناگون و دونوران برای سپاریدن خون به فیلیال مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر کولوب حاضر شده خون سپاریدند.
خون سپار و با بیمار سلامتی هدیه نمود. تحت همین شعار ده نفر ساکنان کارمندان کسب و کار گوناگون علل خصوص طبیبان در شهر کولاب برای سپاریدن خون به فیلیال مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر کولاب حاضر شدند. در این مرکز همروزه دونوران خون می‌سپارند و در روز بین المللی دونوران صف شهروندانی که می‌خواهند خون سپارند افزایش می‌یابد. در تمام فیلیال های مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون از آن جمله در شهر کولاب معرکه خونگذرانی از 13 می سال 2024 تا امروز یعنی 14 ایون گذرانده می شود. در منطقه کولاب معرکه خونگذرانی گذرانده شد که در این مورد 640 نفر کارمندان تیب و شهروندان خونسپاری نمودند که در مرکز ما 250 لیتر خون کار کرد و ذخیره کرده شده است. قبل از سپاریدن خون در تحلیلگاه مؤسسه خونی هر یک دونور را سنجیده گروه آن معین می‌گردد و در فهرست به قید گرفته می‌شوند. طبیبان بر آن نظرند که سپاریدن خون در برابر نجات دادن حیات کسی اینچنین به سلامتی هر یک انسان فایده آور است، زیرا بعد سپاریدن خون در ارگانیسم عضوهای انسان فعالتر می‌شوند و از نو خون استحصال می‌نمایند. اینچنین رگ‌های خونگر تازه شده به کار معتدل دل مساعدت می‌کند. خونسپاری فایده آور بوده بیماری‌های سیستم رگ‌های خونگر، بیماری‌های ایشمی دل، سکته معده سر و پیشگیری می‌نماید. اینچنین سیستم ایمونیته شخص مستحکم می‌گردد. سحر بر وقت یکمی شده اومده با مرکز خون قرض شهروندی خود را اجرا کرده خون سپاریدم. با دونوران هیئت طبیبان همین مرکز خون با دونوران همیشه خوب و مهربانانه مناسبت میکنند و هر یک نیم دو ماه پس ما اومده همینجا خون میسپاریم. در مدت چندین سالها است که همینجا من اومده خون میسپارم و امیدوارم باوریم دارم اگر همین خون سپردگی من در همین وقت یک حیات یک باشنده همین تاجیکستان فایده کرده باشد من خود را خوشبخت حساب میکنم. دوام سالهای اخیر فیلیال مؤسسه در شهر کولاب تعمیر گردیده با تجهیزات معاصر صحوی تامین شده است که کار کارمندان فیلیال را آسان گردانیده است. با اطلاع رهبر فیلیال مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر کولاب هم‌ساله شماره دونوران افزایش یافته ایستاده است و اگر سال گذشته 3500 دونور به قید گرفته شده باشد امسال شماره آنها به زیاده از 5500 نفر رسیده است. امروز در قطار دیگران من هم خون میسپارم تا سلامتی خود را بهتر نمایم و حیات کسی را نجات داده باشم. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از مرکز خون شهر کولاب برای برنامه نوید. мавсими дарави алафҳои табиӣ ва дигар гиёҳҳои худрӯй барои захираи хӯроки чорво дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон вусъат дорад. имрӯзҳо хоҷагиҳои чорвопарварии ноҳия аз фурсат самаранок истифода бурда ба дарави алафҳои табиӣ, талутеппаҳо ва шафати роҳҳои мошингарду қатори боғот машғул мебошанд. гузориши ҳамкори мо Салоҳиддин Неъматов дар ин хусус. дар ноҳияи Данғара баробари вусъати корҳои саҳроӣ аз ҷумла ғунудчини ҳосили зироатҳои баҳорӣ ва омодагӣ ба кишти такрорӣ инчунин ҷамъоварии алафҳои худрӯи табиӣ барои хӯроки чорво ҷараён дорад. сокинони ҷамъияти деҳоти себистони ноҳия ки аксаран дар соҳаи кишоварзӣ ва чорводорӣ кору фаъолият менамоянд азм доранд ки аз заминаи алафу гиёҳҳои рӯидаи табиӣ дар талу пуштаҳо вобаста ба имкон хӯроки чорворо барои зимистони оянда ба қадри кофӣ захира намоянд. имрӯзҳо дар баробари сафарбар намудани техникаи ёрирасон ҳамчунин бо ҷалби нерӯҳои зиёди корӣ ва тариқи ҳашари дастаҷамъонаи сокинони ин деҳоти доманакӯ дар тамоми мавзеъҳои талу теппаҳо ки дар он сабзиши алаф хуб аст дараву ҷамъоварӣ идома дорад. имсол гарчанде аввали сол камбориш ки буд аммо баъди моҳи феврал боришоти хушрӯ шид дар мо минтақаи мо беҳад боронгарӣ хушрӯ шид алаф ғалла ҳама чи ягон камбудӣ надора. мо гуфта метавонем ки мо 2 сола захираи ғаллаву алафа карда ҷамъ карда метавонем бигирем. барои 2 сола захира кардани алафҳои табиӣ тамоми мардуми
деҳаҳои шамолдара, шаршар, навбод, ширинком, шабафрӯз ро ба ҳашар бароварда ҳамин минтақаҳои мо чорвокоранд, чорводоранд. барои ҳамин аз ҳисоби муносиб истифода бурда барои чорвоҳошон алафҳои табиӣ захира карда истодаем. хоҷагии деҳқонӣ хами қара дар деҳоти Себистон 186 гектар заминро дар ихтиёр дорад ки аз ин 75 гектараш киштшаванда ва боқимондаашро заминҳои чарогоҳ ташкил медиҳад. як самти фаъолияти хоҷагии мазкур ки чорводорӣ мебошад, самдорон бо мақсади саривақт ҷамъовариву захира намудани хӯроки серғизои чорво аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода намуда истоданд. мо имрӯз тасмим гирифтем ки дар хоҷагӣ зиёда аз 30 нафар аъзои хоҷагӣ аз ҷумла хоҷаи хами қараро мо буровардем, алафҳои табииро дарав карда дусола хӯроки чорворо захира менамоем. ҳосил хуб аст, фаровон аст. ин сол хеле боронгариҳои хуб омадааст. кишоварзони ноҳияи Данғара дар баробари дарави хӯроки табиии чорво аз талу теппаҳо, ҳамчунин баъди ҷамъоварии зироатҳои ғалладонагиву дигар маҳсулоти кишоварзӣ расида, дар кишти такрорӣ ба миқдори зарурӣ маҳсулоти серғизои хӯроки чорво кишт менамоянд ки ин барои беталаф баровардани чорво аз фасли зимистон мусоидат менамояд. мо метавонем ки пас аз ҷамъоварӣ намудани ҳамин ҳосили зироатҳои ғалладонагӣ ду маротиба зироатҳои хӯроки чорво парвариш кунем, яъне ки ҳамун ҷуворимака барои масаи сабз, зироатҳои мисол бигирем баъзе зироатҳое ки ғилофак доранд ба монанди лӯбиёи чинӣ ки инам метавонем ҳамчун манбаи хӯроки серғизо барои чорво истифода кунем, метавонем инра парвариш карда ду маротиба ҳосили масаи сабзи ҳамин зироата ба даст биёрем ё ҷуворимакара. чунки агар ки аз давраи шинонидан то пухтарасии дон дар доираи 100-120 рӯз агар зиёдтарам аз инам инкишоф ёбад, агар мо барои масаи сабз ҷамъоварӣ кунем дар доираи 60-70 рӯз метавонем ҷамъоварӣ карда бо кишти такрории дигара гузаронда ба мақсади 3 маротиба ҳосил ба даст овардан. ду дигараш ба хотири хӯроки чорво. вилояти Хатлон яке аз минтақаҳои чорвопарварии асосӣ ҳам ба ҳисоб меравад, чунки шароити чарогоҳҳо, заминҳое ки барои хӯроки чорво банд ҳастанд, имконияти васеъ медиҳад. аз ин нуқтаи назар имсол соли кишоварзӣ бо барор барои алафҳои хӯроки чорво буд. дар шароити дар талу теппаҳо, дар заминҳои лалмӣ, дар заминҳои обие ки масалан алафҳои хӯроки чорво кишт шуданд, нашу намои зироати хӯроки чорво хеле хуб шуд. аз он ҷумла алафи юнучқа, эспарсет ва алафҳои табие ки дар чарогоҳҳо ҳастанд. ва деҳқонон бо истифода аз фурсати муносиб аллакай ҳосили алафҳои табииро ҷамъоварӣ карда истоданд. ин боварӣ дорам ки ҳосилнокӣ имсол ниҳоят баланд таъмин карда мешавад алафҳои хӯроки чорво. таври мутахассисони соҳа иброз медоранд, дар заминаи имкониятҳои мавҷуда чорводорони ноҳия имкон доранд ки саршумори чорвои хурду калонро аз талафёбӣ эмин нигоҳ дошта ба ин васила дар таъмини аҳолии кишвар бо маҳсулоти гӯштиву ширӣ саҳм гузоранд. Салоиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёвиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. зардолупарварӣ яке аз бахшҳои рушдёфтаи боғдорӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. имрӯз зардолу ҳам дар шакли тар ва ҳам хушк дар бозори ҷаҳонӣ харидорони зиёд дорад. дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар Тоҷикистон майдони умумии зардолубоғ 34 000 гектар васеъ шудааст. дар айни замон ҷамъоварии коркард ва содироти зардолу аз Тоҷикистон ба дигар давлатҳо идома дорад. гузориш аз шаҳри Исфара. вилояти Суғд яке аз вилоятҳои содироткунандаи меваю сабзавот ва асосан зардолу дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. ин аст ки деҳқонону боғдорони вилоят имрӯзҳо бо маром ба ҷамъоварии ҳосили пухтарасидаи зардолу машғул шуда ва зардолуҳои пухтарасидаро ба заводҳои консервабарорӣ ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя содирот карда истоданд. айни ҳол хоҷагиҳои шаҳри Исфара ба ҷамъоварии ҳосили зардолу машғул ҳастанд. маҳсулоти пухтарасидаро ба шаҳрҳои Истарафшан, Хуҷанд, Исфара содирот мекунанд. дар ҷамоати Навгилеми шаҳри Исфара аллакай чандин тонаҳои зардолу ба заводҳои консервабарорӣ ва бозорҳои шаҳри Истарафшан, Хуҷанду Исфара содирот карда истоданд. мо дар ҳудуди хоҷагӣ зиёда аз 20 гектар зардолуҳои пешпазаки майски ба ном майски дорем ки ҳосили
гундошташдаро ба корхонаи коркарди субҳи ватан ва бозорҳои ноҳия ва шаҳрҳои хуҷанд гусел карда истодаем. дигар зардолоҳе ки зиёда аз 500 гектар мо дорем, баъд аз чанд рӯз пухта мерасад ва намудҳои бобоӣ, зарифӣ, абрикос мегӯянд, шишахурмоӣ, тоҷибоӣ ва дигар намудҳое ки дигар нави зардолоҳо ки баъд аз чанд рӯз пухта мерасад, мо байни саҳмдорон тақсим карда шудааст аллакай ва ҳар як намуде ки истеҳсол мешавад дар инҷа ба содирот нигаронда шудааст. албатта ҳам бозори дохилӣ ва ҳам бозорҳои хориҷиро мо бо зардолоҳои хушсифат таъмин менамоем. ҳосили пухтарасидаро деҳқонони кооперативи кишоварзони навгилеми шаҳри Исфара ҷамъоварӣ намуда ба заводҳои консервабарорию бозорҳо содирот карда истоданд. ҳоло заводи субҳи ватани шаҳри Исфара ба коркарди зардолуи деҳқонони шаҳри Исфара ва Конибодом шурӯъ кардааст. бо мақсади пешгирии маводҳои қалбакӣ ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар бозори Корвони шаҳри Душанбе гашти санҷишии масъулони хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Samsung гузаронида шуда ва дар ин маврид чораҳо ҷуста шуданд. тафсилот дар ин хусус. хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо намояндагони ширкати Samsung дар Тоҷикистон бо мақсади муайян намудани сабабҳои фурӯши техникаҳои пассифат ва қалбакӣ дар бозори Корвон санҷиши муштарак гузарониданд. дар вақти санҷиш муайян карда шуд ки дар аксарияти дуконҳо техникаҳои маишие ба фурӯш гузошта шудааст ки истеҳсоли ширкати Samsung нестанд, вале дар онҳо тамғаи молии ин ширкат дида мешавад. хусусан дар аксарияти телевизорҳои пассифат ва қалбакӣ худсарона тамғаи молии ширкати Samsung-ро насб намуданд ва ё баъзе аз истеҳсолкунандагон техникаҳои хешро бо номи Samsung истеҳсол карда вориди бозор намуданд. намояндагони ширкати Samsung дар Тоҷикистон бештар аз он нигаронӣ карданд ки шаҳрвандон надониста ин техникаҳои қалбакиро харидорӣ мекунанд ки дар муддати кӯтоҳ корношоям мегардад. сабабҳои ба бозор роҳ ёфтани техникаҳои қалбакиро фурӯшандаҳо дар нархи арзон доштани онҳо маънӣ дод карданд. ҳамчунин иброз доштанд ки техникаҳои хушсифат ва аслӣ нархи гарон дорад ва мардум имкони харидорӣ кардани онро надоранд. кормандони хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд ки мо чанде қабл соҳибкоронро огоҳ карда будем то аз фурӯши техникаҳои қалбакӣ даст кашанд, вале мутаассифона то ҳол ин ҳолат идома дорад. аз ин рӯ нисбат ба ҳамаи онҳо тибқи қонун протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда мешаванд. бояд зикр кард ки Samsung гурӯҳи ширкатҳо дар Кореяи Ҷанубӣ ва яке аз калонтарин ширкатҳои молиявию саноатӣ дар Ҷумҳурии Корея буда соли 1938 таъсис ёфтааст. ширкати мазкур дар бозори ҷаҳонӣ ҳамчун истеҳсолкунандаи асосии компонентҳои нанотехнологӣ, таҷҳизоти телекоммуникатсионӣ, техникаҳои маишӣ ва дастгоҳҳои аудиоиву видеоӣ машҳур аст. аз ҷумла дар Тоҷикистон низ намунаҳои гуногуни техникаҳои истеҳсолии ин ширкат ба фурӯш бароварда мешавад. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар ҳошияи мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар дар мавзӯи масъалаҳои мубрам ва авлавиятҳои таҳқиқоти илмӣ дар самти иқтисод чорабинии илмӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо аз ҷарони ин ҳамоиш. ҳамоиши илмӣ дар мавзӯи масъалаҳои мубрам ва авлавиятҳои таҳқиқоти илмӣ дар самти иқтисод дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар ҳошияи мулоқоти президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони илму маорифи кишвар баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илм, олимону мутахассисони варзидаи соҳаи иқтисод, роҳбарону мутахассисони сохторҳои тиҷоратӣ иштирок намуданд. дар чорабини ёрдамчии
президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ неъматулло ҳикматуллозода зикр намуд ки таърихи рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ гувоҳӣ он аст ки илму маориф дар пешрафти мамлакатҳо мавқеи калидӣ дошта олимону донишмандон дар инкишофи ҷанбаҳои гуногуни иқтисод саҳми бештар мегузоранд. имрӯз ҳам кишварҳои гуногуни дунё бар пояи илму дониш, навовариву ихтироъкорӣ ва истифодаи техникаву технологияҳои муосир рушд меёбанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сиёсати дурандешонаи худ соҳаи илмро яке аз омилҳои асосии рушди давлат дониста бо мақсади пешрафти ҳамаҷониба тамоми имкониятҳоро муҳайё намудаанд. иброз шуд ки дар заминаи ҳамин сиёсати роҳбарияти олии мамлакат дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон барои омода намудани мутахассисони кордону ботаҷриба ва ҷавобгӯ ба бозори меҳнат тамоми имконот фароҳам мебошад. иштирокчиёни ҳамоиши илмӣ ба масоили рушди иқтисоди сабз, омода намудани кадрҳои ботаҷриба, ҷорӣ намудани таҳқиқот дар истеҳсолот, дарёфти манбаъҳои нави рушд ва дигар масоили марбут ба тайёр кардани мутахассисони ҷавобгӯ ба бозори имрӯзаи меҳнатро баррасӣ намуда андешаҳои худро дар ин самтҳо баён доштанд. дар доираи мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо намояндагони соҳаҳои илму маориф ва ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои дар ин мулоқот ироа гардида дар ноҳияи восеъ тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар маҳалҳо бо сокинон ҳамоишҳои маърифатӣ доир гардиданд. хоҷа назриев мавзӯъро идома медиҳад. дар ҳошияи мулоқотҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо маорифчиёни кишвар ва иҷрои дастур ва сипоришҳои сарвари давлат дар самти забономӯзӣ ва дар рӯҳияи ватанпарастӣ эҳтиром ба арзишҳои миллӣ тарбия намудани наврасон ва ҷавонон дар ноҳияи восеъ ҳамоишҳои маърифатӣ доир гардиданд. мулоқотҳо дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ ба роҳ монда шуданд. дар ҳамбастагӣ бо шӯъбаи маорифи ноҳия ҳамин гуна мулоқот дар деҳоти гулистон бо сокинон бо забономӯзии наврасони деҳот оғоз гардид. дар ҳузури волидон якчанд нафар наврасон бо забонҳои русӣ, англисӣ сухан гуфта баъди сухангӯиҳои онҳо раиси ноҳияи восеъ дастур доданд ки дар давраи таътили тобистона дар муассисаҳои таълимӣ курсҳои бозомӯзии забондонӣ ба роҳ монда шуда хонандагон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ ҷалб карда шаванд. дар ин ҳамоиш ҳамчунин раиси ноҳияи восеъ таъкид намуданд ки донистани забонҳои хориҷӣ ба сатҳи дониши наврасон ва ҷавонон таъсири мусбат мерасонад. ҳамин гуна мулоқот бо иштироки раиси ноҳияи восеъ дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳия бо хонандагон гузаронида шуда таъкидҳои сарвари давлат ба саҳми омӯзгорон ва хонандагон волидони хонандагон расонида шуданд. бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ман имсол тариқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб дар ихтисоси забон ва адабиёти рус дохил шудам ва ваъда медиҳам ки баъди хатми донишгоҳ ҳамчун омӯздор шогирдонамро дар роҳи ватандӯстӣ ва худогоҳӣ тарбия менамоям. ман Қурбонова Ҳалимамо дар синфи даҳум мехонам ва ман се забонро аз худ кардам: забони модарӣ, русӣ ва англисӣ. ман дар оянда мехоҳам духтур шавам. من در آزمون‌های فنی از فن‌های زبان روسی و زبان انگلیسی اشتراک نمودم و من می‌خوام در آینده در دانشگاه زبان‌های خارجی داخل شده در آینده ترجمان شده به خلق وطن خود خدمت‌های صادقانه و صافدلانه نمایم. ҳамоише ки дар деҳоти бадом мерӯд ки бо иштироки омӯзгорони муассисаҳои таълими ҳудуди ин деҳот доир карда шуд, дар доираи ҳамин мавзӯъ бахшида шуда дар баробари забондонӣ аз иштироки хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия дар озмунҳои фаннии сатҳи ҷумҳуриявӣ натиҷагирӣ карда шуданд. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. қабул шудани иқдоми президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид боиси ифтихору шарафмандии ҳар як сокини кишвар маҳсуб меёбад. тибқи нақша чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафҳои барномавии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва бахшида ба 30-солагии таъсисёбии ҳизб чорабинии варзишӣ роҳандозӣ гардид ки аз ҷараёни он ҳамкоронамон шарҳи бештар доранд.
در مرکز مأموری ولایت خاتلون شهر باختر مراسم کشاده‌شوی دوره سیوم مسابقه فوتبالی خرد میان دسته‌های فوتبالی غیر کسبی برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در منطقه باختر ولایت خاتلون دایر گردید. در مراسم کشاده‌شوی مسابقه مذکور رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت خاتلون، سرداری ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت و دیگر اعضایان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان اشتراک نمودند. سعیدزاده جمشید همراه رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت خاتلون ضمن برآمدی خویش ذکر کرد که هدف از برگزاری چنین یک بازی ورزشی پیش از همه ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و جلب شهروندان به مشغولیت‌های تربیت جسمانی، ترغیب وسیع بازی فوتبال میان اهالی، مستحکم نمودن علاقه دوستی و جلب جوانان و نورسان به ورزش میباشد. همزمان در عمل تطبیق نمودن برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و برنامه مخصوص پرزیدنت فدراسیون فوتبالی تاجیکستان درباره رشد فوتبال در دهات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2024 می باشد. با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، شهرداری شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که مقام جهانی را به خود عنوان کرد و 25 می همچون روز عمومی جهانی فوتبال در سیاره استقبال کرده می شود. برای باز هم اولویت فوتبال، رشد و نموی آن و دریافت بهترین بازیگران در حدود کشور در زمینه این همه اقدام و هدفهای عالی حکومت تاجیکستان، امروز در شهر باختر مراسم کشاده‌شوی مسابقه خرد فوتبال بین دسته‌های غیر کسبی جهت دریافت جام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان به استقبال 30 سالگی تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان آغاز گردید. این مسابقه در همبستگی با کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون فوتبال تاجیکستان روی دست آمد که برای ورزشگران یک شرایط مناسب فراهم آورده شده است و امید و باوری داریم که دسته های غیر کسبی که از شهر و ناحیه های ولایت که اکثرا همه آنها جوانان هستند در این مسابقه جلب گردیدن، زینه های افتخاری را دریافت میکنند و در سطح جمهوری نیز صاحب جام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان خواهند گردید. در اینجا 15 دسته از شهر و ناحیه منطقه باختر امروز با هم سبقت مینمایند و بازی علاقه میان دسته های ناحیه جلالالدین بلخی، خراسان، همزمان ناحیه جیهون و 5 علاقه بازی ها آغاز شدند و در دوام روز البته با راهبردی و راهاندازی نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت خاتلون بازی ها البته نظارت کرده می شوند. در نتیجه یعنی برگزاری بازی ها غالبی که در اینجا در دور سوم غالب می شود، یعنی یک دسته از منطقه باختر و دسته دوم از منطقه کلوب البته به دور جمهوریوی پیشبری می‌گردند. اینچنین در چورابینی ورزشی گفته شد که حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان برای دست بالا گردیدن جوانان و نورسان در سمت ورزش و راهنمایی کردن آنها به کارهای سازندگی و بنیادکاری پیوسته تشبس‌های سازنده را راهاندازی می‌نماید. برآمد کنندگان نیز در نوبت خود قید نمودند که تشکیل و برگزار نمودن بازی فوتبال به رشد ورزش در سطح محل، بیدار نمودن شوق و ذوق جوانان و نورسان به ورزش، دوست داشتن وطن و سالمی جامعه مساعدت می‌کند. در انجام چورابینی ورزشی معلوم گردید که دسته‌های فوتبال بازانی ناحیه‌های وخش و کشانیان و جلالالدین بلخی غالبیت به دست آوردند. جای یکم را دسته فوتبال بازانی ناحیه جلالالدین بلخی نائل شده با موفقیت خود جام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان را صاحب گردید. جای دوم نصیب دسته فوتبال بازانی ناحیه وخش و جای سوم نصیب دسته فوتبال بازانی ناحیه کشانیان گردید. در قسمت جنبسته از طرف رهبری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت خاتلون به غالیبان مدال و تحفه‌های ارزشمند قدردانی کرده شد و به دسته غالب برای اشتراک در دور نهایی بازی که در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد رخصت داده شد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید. منظور شما. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارد. در دام شب برایتان استراحت خوب و خوش را تمنا می‌کنیم. خیر.